Malam Jumat ulama pegang jiwa arwah rumah tangga, jangan sawa anak yang kana kebang, langkah sedekah mesti krek doa, jangan sawa anak yang kana kebang, langkah sedekah mesti krek doa. Gedang bapinto jaro melayang, arwah masanyan gero imata, geingat anak mantong di alam, yu tulung gomnyan mesti krek doa, geingat anak mantong di alam, yu tulung gomnyan mesti krek doa. Bajengan ijan tinggai kenangan, patanya pandang mecen mata, tinggai bak nawah ngan batenisan, terus bak kuburan mangata tanda. Makanan mangatan lene pesan, tan lene sayang rumah yang raya, yang nana harap ni bak masanyan, doa bak Tuhan ngan hati ridha, yang nana harap ni bak masanyan, doa bak Tuhan ngan hati ridha. Urang yang tan le lembuh tamsilan, ibarat karam lam laut raya, meapong-apong dalam gelombang, sebab laut nyan bintih jihana. Tanyo yang tinggai tak cita bayang, ke urang yang ke dalam kurenda, gentanyo mengata batilam, tapi digomnyan lam sepot buta, gentanyo mengata batilam, tapi digomnyan lam sepot buta. Masalam dunia mengata tae, bantai metin dengan si presutra, oh wate mate lam kubuta tanah kebintang bubong kerenda, ulah sebabnya wahai erakan, oleh sembahyang tak kirim doa, tanya melake bantuhan sidrau, supaya gopnyan berbahagia. Malam Jumat ulama pegang jiwa arwah rumah tangga, jangan sawa anak yang kana kebang, langkah sedekah mesti krek doa, jangan sawa anak yang kana kebang, langkah sedekah mesti krek doa. Mati mati getanyo mati, kon hudip sabe sino di donya, nyo gampong donya tempat singgahan.
to ru o tâm se ta pi yo yum ka ye raya hana janta te nyawang kaputo oh tinggai tubo hana leguna masalam dunia lepas tak teri gincu bibi mirah lagoina teka mate hana letari lage boh sunti kakenang sirah masalam dunia lepatan laga mata mecila mi abba muka oh teka mate hana lelaga kakenang tapa bak mangkarun dua benata tepu wahi erakan uromatinya cukup bahagia keureng taan pubun amalan niba masanya hadap Rabbana lepatan sedehan eta bayang menyoma tenyan siman durhaka masih ketuhan urangan malam dun dikerjakan larang Rabbana tuleng mantang kang urat gaputo babah mantang roh puyang tabaca pubun ibadah bersungguh-sungguh beruga tubuh hadali guna ibarat hudip lam perantauan tamita bekai untuk tagisah ke pangkai tawa kedeh ba Tuhan duda menyesai hana leguna kepumi tapeng kacula calo malam ngon urahim pun harta amai yang saleh hana tahiro oh mati tanyo mesok bela kepumi tapeng kacula calo malam ngon urahim pun harta ada yang saleh hana mesidra
Oh mati tanyo so baca doa mati getanyo mati awangan akihana menghingga getanyo tawa kedih unang dro yang kekai baka hudip lam dunya dang tu ruh tam seta piyo yup kaya raya nyawang kaputo oh tinggai tubuh hana leguna hana jantate nyawang kaputo oh tinggai tubuh hana leguna. Sakit Nabi sang bungong kembang hana janta tesiat kamalang sakit ngan siat sang bungong laye sahabat hana so pegahana Nabi nekun ulun wafud karam ngana sokren malaikat ba yohban gedengan Nabi rap wafud bandum meret-reti joh imata di Abu Bakar nekun lirijang hati kalekang kamonyodumna mesehana ya Rasulullah kagadah tua dum asodonya denganyan bandum baca selawat Nabi nawafun malaikat ba nyawang baru kung janjongan Nabi lidah yang suci nahai ummati lepas tad sayang Nabi ke umat menyata ingat taruh imata cukup tad sayang cukup gasih gebela abe umat di Nabi watana tarik nyawang di Nabi nahai ummati menyalagenya sakit tersukret umalun bejut bena birasa dum malaikat netran ubumo Nabi getanya na pemulia
Warih dan sahabat teroi mata, intan permata dalam donya. Halipat ngadu, halipat pegah, ya Rasulullah kana jabungka. Yoh gohna balot, ya Rasulullah tamang Fatimah na coba dada. Bedah Aisyah na coba talak. Safiyah ni ba keneng bandua. Temaha fesah ba ubun-ubun. Maimunah na com gelunyung dua. Di Juwairiyah na com bagaki. Hindun di pipi antara mata. Hasan ngan Husain bandua cucu. Ne sampuh muka jaro janjongan. Oleh nyan bandum nekalan-kalan. Baru ne peboh gapeh di muka. Yang peilei Salman Farisi, yang duk bagaki di Abu Bakar. Oh ban selesa peija kafan, yang boh bebewan Ali Murtada. Nabi kawafut ne tinggai donya sempurna agama petunjuk Nabi. Yang nana tinggai ke bandum umat Quran sunnati li Nabi Muhammad. Allah sakin Nabi sang bungong kembe. Hana janta tesiat kamala. Sakin ngan siat sang bungong laye. Sahabat hana teso pegahana. Sakin ngan siat sang bungong laye. Sahabat hana teso pegahana. Poma dengan ayah, tele dengan gure. Urang nyan bale mebeta deden. Menyana salah meatalake. Pemiyup oleh tercumba teon. Poma mengandung lepas tersusah. Lam re'uh re'ah tanggung derita. Sakit lam tubuh sampo lam tulung. Oh katro bulan metarung nyawang.
Basa boh jamo poma melit-lit Basa boh pijit poma menjaga Hana prewate poma gepapa Mulai mira sampai dewasa Guna diayah ingat rakan lun Tanggung nafkah lam rumah tangga Gejah harkat di rumah getren Meuntung-untung bagi jamita Hujan ngan badai lam urat tutung Ladom metarung ngan bakar raya Demi beena kebersi are Batu boh lape hana gekira Orang peturi dunia akhirat Gore hai sahabat yang tak menjasa Orang perabah halengan harem Han etabileng jasa rayatan Orang pehijau tanya alibah Orang perona tanya membaca Yang peblud mata tanya menghitung Yang pedeh bandum dunia akhirat Beta mereka anak metua Begata papa si umum masa Oleh sembahyang jeda-jeti buate Sambil melake Berampun dosa Allah poma dengan ayah Deleh dengan gure Orang nyan balik Mebeta dedet Menyana salah Meatalake Pemiyup oleh tajam batuot Menyana salah Meatalake Pemiyup oleh tajam batuot Subhanallah walhamdulillah an metua balah guna ma an metua balah guna ma nyoman tanghu hanale tak kirim doa menyohanale
jaba pusara lepah tak sosa wate makan dong dari bulan fon hingga keluar ban lahesinya newangan necom neikat ayon nedodagata poma mepanton peayon gata bepet ngan kulen bermangat aso menan kebago hai ado pomane doda gase mesampo nebi kegata oh suum aso gata kasakit ubat nepejet dengan imata kesakit makin nehirohana lepah tak sayang pomagetanyo malam ngan ura tanyo nejaga basaboh jamo poma melet-let basi nepijet poma nejaga basi nepijet nejaga gata oh kadewasa harom kedeh ugampong benata gisa kedeh ugampong mebeta lupa kejasa poma wahirakan lon adolon han itabohyum mehaila goina han itabohyum dengan rupiah kembang bungang pi wate ujentren kembang mesusun indah lagoina kembang mesusun indah lagoina han guna takli talake ampun taranggong lepah pomatren dalam pusara pomage usung dalam kurenda doa di poma
selamat terus akhir masa hudip selamat berkat terus akhir masa oh uraduda gata getempat oleh hadarat dalam syurga gata getempat dalam syurga wahai adolun yang tadlun sayang begat petimang jaga hati begat petimang jaga hati nyoman tanghudip tatuntung hati bohati menyohanale hanale tak kirim doa menyohanale hanale jabak pusara ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن غدوا فانتئد فينا أخا الوهن نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا
يا أهيل الجود والكرم ولنا المعلى وخيف منا فلمن هدى وكوني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Jangan sia-siakan umur terus berlalu. Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Tak akan masa itu jangan diharap lagi orang akan membantu dari kanan dan kiri. Tak akan masa itu jangan diharap lagi orang akan membantu dari kanan dan kiri. Walau akan menjerit terasa petang dan pagi, tak ada orang membantu selain amal sendiri. Jangan sia-siakan umur terus berlalu. Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Walaupun banyak harta
yang engkau miliki, bahagia dunia akhirat takkan engkau dapati. Walaupun banyak harta yang engkau miliki, bahagia dunia akhirat takkan engkau dapati. Hanya ilmu dan amal serta hati yang suci, pangkal kebahagiaan di suatu masa nanti. Hanya ilmu dan amal serta hati yang suci, pangkal kebahagiaan di suatu masa nanti. Jangan sia-siakan umur terus berlalu. Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu, di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu, di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala al-habibi Nabi Muhammad afdali rasul. Sallallahu ala al-habibi Nabi Muhammad afdali rasul. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadinil Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Terpuja kepada Allah, salat ke Rasulullah, lam hati mebetua la ilaha illallah, lam hati mebetua la ilaha illallah.
terhudip dengan cahaya Nabi, termati dengan janji Allah, lam hati bernasabi, la ilaha illallah, lam hati bernasabi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bermertua berbahagia, panjang umur rezeki,